U CEM ka KHDC ubah penyak sing CEM. Mentang kasi ka khalai tarik unai luar arah jarak pulai ulah kentai bagi don ki MDC jangka District Council ki bala penyang bean ki khadap lung panjana nak kali ki bayai aki surok ba. Haba kren segi no thok khobor ba penyai ulong banda kalian ka council ka sistem khia matar sim ki sinjam ki batang ia ki tu ki badang keti man penyang ki ki khadap lung panjana ki balang bean. Ulong rup anda kalian ka council ka sapanding syai nak department of affairs ka council halo kan ka jing kena balum panjana bean kena bala ban sim ya ka sinjam kai beri bak ni ka kam. Laban kena hang ni ba menin ka sengi nak kena ki bor penyai jangka Ripoy district kira penpera bat khang no ya ka ka khadap lum panjana ka badana po om dihar. Bat ya ka khadap lum panjana la kena bala penyang dekat district council. Gates kiba di jong HDC nak kalian jongi menshim tayo la jan sansni yaki tu kitol gate kiba la dep banwan I complain daki seng jong kinonya trop bakadon kacing le turmur naki nonglum hakabidi bakata ngala syukos ya kitu kitol gate mentala jan sitayo tengi ipod news ngi bakin jubak te ngan page mentas ni kila jubak nem nama keempat kod second kod la shan la sisngi ka syukos te lada kim jubak yaki no kinu kiba ya palat yaki ke bala pathat nak council tengim banse ban hab ban khan wat nak yang jongi ru ki ong nom hab syukos kemo kini ki beklaim set up the council kidai ki jong ki council lala ki jong ki department kat kum ke provision jong ka 6 schedule hindrai namar babon kidai ki ba la list out syaki private parties kadon du kawe ka high court order ka bala penkesan ya ka council bangin la ban bu yaki lasi yaki private parties te hindrai teng let's say nak santali ar lightly don kiba kitu ki agent ki let thurmur confirm penbet ikini ki kam habedip kini ki kali kiba one room support meklian kiba mi kumta kiba kit mata de yakum kini ki tolls hakino no ki jaka ki bala identify katkum ka complaints ngila pha ka syukos ye kini ki lasi ban ladadep ban juba ingi habede kunu syukos nakal yang ke isi kan sashim ye karai ke bade benle ladaba lap lada bengilap shisha bagi le palat ike go batha ka council ngimban se ban hab shim na karai ban hab shoy kini apa tu jing syamo bagi tu council council si kam dei ra dangshen Keladon kami dia report ke Bapinta ke segi ong ba nak yang CM la keno KMC kat kum kami dia report nak kiwei pat kiba pensoi kata dari nak yang jungi undon kum kata nama ka David ka property ka David ka order nak council te ia kata ngak ban pensyai bat ka baar pat kat kum ki complaints kiba layo habidip ki calls ki bale palat ye ka jing tha jong ki sisi nama kada masuk ong bangi la dep syukos ban ngin pej hakini ka syukos ke ka ba nakaliang jungi ngin shime kara ban ye karai dan syukwa ban pentip ru bala da ki don ki bale palat ye ka jing tha ni ngimban se wat ban hab khan nakalian jong sarkar dangshan dan kini keniat benar cek gate di ang read yang jong district council ni di i tolls jong council kimdei ki badang shu sedang mentading tayo artayo shi benai kidui la de ki post nem ring la pakang lo Henry nakalian ka high level committee ka bla clear ye kini committee do chief minister la betha ye ka DCA department bandan ka jing ye penbet maka this council ki bangila bandu let's say yo kidai ki jaka ki bakim ki ban pentut ye ka lek kawan ka traffic ye ki we aku mah kita ki jaka musya te but kumjuru kat kum ka working plan ki ba ngila dan ki bla da submit ka government ngila submit tang ye ki ba kini ki ba ibiang ka jaka ki badan ka lebai let's see ki badan kam man check kum man shu an kusai ka trading by non tribal regulation act tiba pun pha ki kali ki banabar jela ki badei jong ki bar jela ki wan khai shane klem kot klem sla de kum ye kini manu ban detect namar ba ki debe de ki kali kim dan office support social law kim dan office support nagaya
Dan nomor terkadau dah kebadan kini ki checkpoint ngilak ban detect ngilak ban wat benia kini ki le you ki khayi you bat ke ka jingdu nong ju ki pre jungi te yakum kani ngibu yakini ki tolls on trade by non tribal kenang ban nempen shulur ban nempen shulur yaki bar jela ban wan khayi kat paman chakani kan pre jungi Kumbaga lang mentah, kat menteli ki check gate baka KHDC kadang. nganamla un batai hang ni marmar nama kita lalaki jongki department blessing and sa ai da official press statement abidi kini baki ki sinjam ke penginship nang ni shikmat namta ban kampen janai namta ban kampen bahasa syu ke kontregam jong kani ka isi bat Betul tadi kecil syukur sekadar itu kata beli di setiap kita kedau kum ke ujor jong ke drug association ke bawah sumet api ka jingjor jong ka drop association haka shiti ka baki pash ni kalong kelum lang henry shu ujor kelum lang henry kelum dan pat ka jing pensisha kinu kiba le bakla henry tak tu kat ni kiba kilap penpau nak kaliang tuki but dia kita kiba penpau nak kaliang tungi gila ban syukos kini kita install legal di sikit kai ke ba sencang hi ku musim pilih mari kena yang kami kita maka dia cing exploit dia ki nong lain wan ki computer sekali ka kam dei penong ba mi kum kitin lane kabon kani kam dei tang khor jongi mentah kebeladon lupa te takata mo ba kani ka isi kanang mentah kanang hapan syim yaki sinjam ke ki banang kampen jana shu berkom rekam bat ngiru nginem ya palat ya ka an ladang ya palat ya ka an kalau long bi an dan mengi bathau an dan nomor terkadau nak kalian tuni ke ka badan ya ka provision kat kum ka 6 schedule ngile kat kum kata henry let's see your dan ka no ka jing duna hang ni hantai ye kita ngila ben baik ngila betam henry ban ong bangi biang lut ru ngamla ban ong bangi biang lut henry lingba kini ki complaints lingba kini ki jing ujor neki kenhul ba kaya rap yang ngiru banang kampen janai kalau mereka